Imana nihimbazwe. Bibiri zivuga ngo niyo dufite amakuba impande zose. Ariko aravuga ngo tuducitse intege. Nimukomere Imana ibihanganisha. Haleluya. Tuvuge ngo ibyo Imana ikora, mwene data akomeza acurange kugeza umuyobozi wa gahunda. Imana ikora biradutangaza, hano warimenye uko bihe, ariko tuzi uko Imana ishaka, ariko kwiriye gukora, ariko Imana ishaka, ariko kwiriye gukora. Urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko zikoza bikukiturizwa ibyo ari byo mubwigengero, bikukiturizwa ibyo ari byo mubwigengero. Yesu zikufita
tutibagiwe ibyo turi. Amen. Ndi neza kuko nanjye ariko nzasiga iyi si. Ubwo ibi byago n'amarira tutazosubira gukora ingendo, tutazosubira kandi hasigaye guhimbaza Imana. Curanga gusa nitumara tukabimbaza Imana ko tuzaba tunarangije indirimbo. Kweli yashangwe Yashangwe n'ingoga Naje nzasiga iyi si. ubwisago Hariho guhimbaza Imana. ubwisago Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sino kwaka umupastori mikrofone namwatsa uruhusa mbere ko mvuga ariko umva ico mvuga Duheze Imana icubahiro mbahaye Paul ariko inzanibuka ikintu kimwe kizaduhora hose icyanda gatandatu ibote y'abanyakabiri gaze muri Tanganyika hagati ijwi ry'Imana ratibuka ravuga ngo garuka ugenda ugera mu muhana wo mugweba ubwira abanyagweba ubabwire ngo Imana iravuze Duheze Imana icubahiro. Hallelujah. Iravuga ngo Imana iravuze ngo uyu muhana wa murweba ngo hari umunsi Imana izawu ngo izawuhorera ngo kubera ngo kundu bari kubatekereza kuzica abanyamurenge muzi kuko ari abanyabivumu baguye n'uyu mwene data njewe ntegereje ico Imana yavuze izaduhorera. Reka somera ijambo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 21 umurongo wa 4. Dukurikirane abakeneye ibisobanuro muzoje kubaza Revera Muramza abasobanurire uko yavuganye n'Imana. Igice cya
21 n'umurongo wa 4 ntabwo ndi busobanure kubera kuko tufite umwigisha w'ijambo ry'Imana uyu munsi, njye ndi busome gusa hanyuma twakirane tuze kumuhereza umwanya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere byose bishize. Amen. Navuze ntabwo ndi busaba. Arakoze pasiteri uyoboye gahunda. Ndagira ngo tudatinze kubera impamvu z'umwanya dusome ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira umwanya mugufi cyane kubera kuko murabona kuko ari ku gihe cyacu kiresha, ariko nanone nubwo kimeze gutyo harimo ijambo ry'ihumure riza kudufasha. Ndasoma ahantu ni habiri. Ndasoma mu gitabo cya Samweli wa 2 igice cya mbere umurongo wa 17, gitabo wa 2 ibice n'icya mbere umurongo wa 17. Reka ariho tubanza gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kuganira. Bibiliya iravuze ngo nuko Dawidi aborogera Sawuli n'umuhungu we Yonatani umuborogo, abategeka kwigisha abayuda indirimbo y'umuheto yanditswe mu gitabo ca Ashiri. Icubero cawe ca Israeli ciciwe mu mpinga z'imisozi, erega abanyembaraga baraguye, ntibazi timuzabivuge muri Gati, timuzamamaze mu nzira y'Abashkoroni. Abakobwa b'Abafilisitiya batazanezerwa, abakobwa b'abatakebwe bakishimagiza. Mwa misozi y'Igerubowa mwe, kuri mwe ntiyagatonde ikime, ntiyakagwe imvura, ntiyakabe imirima yera imyaka y'amatungo. Kuko ariho ingabo y'umunyembaraga yagwanye umugayo, niho ingabo ya Sawuli nk'iyo utimikishijwe amavuta. Umuheto wa Yonatani ntiwasubiraga inyuma ngo uve ku maraso y'abishwe, no ku banyembaraga b'ibihangange, kandi inkota ya Sawuli ntiyakukaga. Sawuli na Yonatani bari beza bafite igikundiro bakiriho, kandi mu ipfa ryabo ntibaguye ukubiri. Bari abanyamuvumbuko kurusha ikizu, bari abanyamaboko kurusha intare. Bakobwa ba Israeli, nimuririre Sawuli wabambikaga imyenda y'imihemba yo kurimbana, warimbishaga imyambaro yanyu izahabu. Erega abanyembaraga baguye mu ntambara hagati. Yonatani yiciwe mu mpinga z'imisozi yawe. Uteye agahinda mwene data Yonatani, wambereye ugikundiro bihebuje. Urukundo wankundaga rwari gitangaza, rwarutaga urukundo rw'abagore. Erega abanyembaraga baraguye, intwaro zabo zirashize. Amen. Reka nongere gusoma irindi jambo rigufi hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 14. Ndahera ku murongo wa mbere. 14 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye. Kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanje, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja, tituzi ahuja, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa data ntamujanye. Amen. Muri uyu mwanya dufite umwanya mugufi kuko tubivuze, tuza gukoresha twahawe n'abayoboye gahunda. Ndagira ngo tuze gukurikirana twebwe twese tujane muri uyu mwanya Imana duhaye.
mbere yuko tuza gusura muri aya magambo dusomye kandi tukayavugaho umwanya mugufi, ndagira ngo nanjye mbanze ntange pole cyane ku muryango mugari w'Agasinzira mwese bateraniye hano. Turavuze ngo mukomere kandi mwihangane kubwo kubura intwari ikomeye nkiriya. Imana yo mu ijuru ibakomeze. Ndetse duheza n'umuryango wacu mugari w'Abanyamurenge, tubaheza mpore abari hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi, abadukurikira bari kure. Bwoko bwacu, ibi ni ibihe bituriho, ariko kandi turavuze ngo mukomere kandi mwihangane. Hirya y'ibi turabizi kuko hari ibyiza Imana iduteguriye. Mukomere rero mwihangane cyane kandi Imana ya Isirayeli idukomeze itwihanganishe. Bamaze kumbwira kuko zafata umwanya mugufi wo guhumuriza, natekereje kuri aya magambo dusomye hano mu ijambo ry'Imana. Tekereza kuri iyi ndirimbo yaririmbwe n'umwami Dawudi. Iyi ndirimbo yayiririmbanye agahinda, ayiririmbana umubabaro, ayiririmbana umuborogo ukomeye cyane ku byari bibaye. Kandi igihe cyose ntabwo ari twebwe twenyine ubwoko bwacu. Igihe cyose iyo ubwoko bugambaniwe, iyo ubwoko bwaguzwe, iyo ubwoko bwamaze kugurishwa bukavuga ngo buri ku isoko yo kwicwa, mugani w'ababivuze, nta kindi kiza gikiza ubwoko keretse kuko hazaboneka ba Moridekayi bagomba kwambara ibigunira bakaja ku irembo ry'ibwami. Hanyuma hakaboneka na ba Esiteri nabo bagomba kuja kwitanga ngo batitaye kuko bashobora gupfa. Iyo dusoma igitabo cya Esiteri, nico kiza kitubwira amateka ya mbere yo kwirwanaho, nikiza kitubwira amakuru umugabo witwa Hamani ngo amaze kugambanira ubwoko bwa Isirayeli, yatanze ibiguzi, yahawe n'inzandiko ngo agende aje kubarimbura. Ariko Moridekayi ngo amaze kumenya amakuru, biravuga ngo yambara ibigunira aja ku irembo ry'ibwami, ngo yisiga ivu atangira gutakira umwami. Esiteri nawe ngo amutumaho amakuru aramubwira ngo ubwo mwagize gutyo mwabashe kwiyiriza ubusa mugasenga, nanjye ndagenda titaye ku buzima bwanje, titaye kuko imboneko z'ukwezi zitari zagera, titaye ku bizambaho byose, ndagenda nje ibwami nirengagije ibyo, ngo nimba no gupfa nzabashe gupfa ariko ndengera ubwoko bwanje. Bwana Yesu asifiwe. Ko ndumva abantu bavuga kandi si byiza kuvuga abantu bari kubavuga ijambo ry'Imana. Mwihangane rwose, abicaza protokolo zarateguwe neza kugira ngo tuganire kuko dufite umwanya mugufi cyane. Tugiye kuganira kuko inzira yabonetse. Niryo jambo ngiye kuganira mu macamake gusa, ngiye kubabwira kuko dufite inzira yabonetse, inzira itugeza mu bugingo. Ariko ndaragira kuri iryo jambo nari mvuze kuri ino ndirimbo ya Dawudi. Mwami Dawudi yaririmbye iyi ndirimbo, aririmba ngo indirimbo y'umuborogo, bamaze kumubwira amakuru yuko Sawuli na Yonatani ngo biciwe ku misozi y'Igilibowa. Amaze ngo gutekereza ayo makuru, abwira abantu ngo arabahamagaza, araza arababwira ngo nimuze mbigishe indirimbo mugomba kuririmba muri iki gihe, mu gihe gisa niki, mu gihe c'umubabaro, mu gihe c'agahinda, mu gihe c'ibyago. Ngo arababwira ngo muze mbigishe indirimbo, ngo abigisha indirimbo y'umuheto, kandi ngo indirimbo yanditswe mu gitabo cya Shayiri. Ngo arababwira ngo icubahiro cyose cya Isirayeli ngo ciciwe ku misozi y'Igilibowa. Abwira abantu bari aho ngo ntimuzabivuge ngo mubibwire abantu b'Igati, kandi namwe abarira ngo ntimuzarire cyane ngo kugira ngo abakobwa b'Abafilisitiya batazazumva ngo bakaza kutwishima hejuru. Aravuga ngo ntimukarire, ntimukaboroge ngo abantu bazaca mu nzira yo muri Ashikeloni ngo nabo batazamenya amakuru. Avuga amagambo akomeye cyane, aha yaborogera Yonatani, aha yaborogera Sawuli. Aravuga ngo Yonatani na Sawuli ngo mwari beza mukiriho. Aravuga ngo mwari abanyamuvumbuko kurusha ikizu, amaboko yanyu ngo yarakomeye kuruta amaboko y'intare. Ariko ngo kuri iyo misozi ngo ni intwari zacu ziguye ngo kandi zihagwanya umugayo. Bavandimwe, ndagira ngo dukomeze ijambo ry'Imana gusaba ko abicara barakomeza bicare. Nari mbaye mvuga kuri indirimbo y'umwami Dawudi, yaraha yaririra Dawudi aha ya Yonatani, kuko uyu munsi ubwoko bwacu twaje kurira umuvandimwe wacu, twaje kumunamira. Gusa dufite ihumure kuko twebweho
Yesu Kristo yaje nk'inzira igomba kudukura muri ako gahinda no muri ako gacikana. Bwana Yesu asifiwe. Araririmba aravuga ngo yemwe bakobwa bacu ba Israeli, timuzarire ngo abantu b'abanyamahanga ngo batwumve, timuzaboroge ngo kuko intwari zacu ziciwe ku misozi hariya. Aravuga ngo yewe mwa misozi imwe y'Igilebowa, kuko mu Bramza avuye kubivuga. Aravuga ngo ikime ngo ntikigatonde ku misozi yanyu, ntiyakongere kandi kuzagwa kandi imvura ngo kuri iyo misozi. Arakomeza aganira aravuga ngo Yonatani na Sawuli ngo bari beza bakiriho, bari abagabo ngo b'igikundiro cyane gikomeye, bari abanyembaraga kuruta ikizu, bari abanyamaboko kuruta y'intare, ariko ngo nanone ku misozi y'Igilebowa niho bahaye bicirwa. Ariko Imana ishimwe kuko umunsi umwe Dawudi yagiye kuja kumanura amagufwa aja kuyahamba neza muri Israeli. Ubwoko bwacu aho twatwicirwa ku misozi itandukanye yose, hariho igihe tuzaza kubashingura neza mu gihugu cyacu muri gakondo yacu. Bwana Yesu asifiwe. Biratubwira ngo uwo munsi Dawudi ngo aririmba iyo ndirimbo y'agahinda, araririmba ahayaganya ahayarira ngo avuma iyo misozi, avuma ko karere. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ugeze ku gice cya 21 n'umurongo wa 10, Dawudi ngo amaze kwima ingoma muri Israeli ngo inzara iza gutera. Indara ngo itere muri Israeli, haba ibyago bikomeye cyane, amapfa ngo araba. Dawudi ngo aje gusenga Imana, aje kubaza Imana ngo se Mana niki cyabaye ko nimye ingoma, naragukoreye neza, naragendeye imbere yawe neza mu mahoro, niki cyotuma ubwoko bwanje bwinjira mu nzara ingana gutya amapfa agatera? Imana ngo ibwira Dawudi, iramubwira ngo namasezerano Sawuli yari yarakoze atasohoje, kubera izo mpamvu genda usange bari abagabo b'Abagibeyoni bakoranye amasezerano, ugire ico babwira. Dawudi ngo agiye kuja kubabwira, jambo ry'Imana ryatubwira ngo baramubwira ngo nta kindi dushaka, turashaka kuduheza abahungu 7 bo mu muryango wa Sawuli, ngo bose tubafate tubicire ku misozi y'Igilebowa hariya ngo Igebewoni, ngo ariho tubicira ngo amahoro n'inzara irahitishira mu gihugu. Dawudi ngo nta yindi shwa yari afite, nta kundi yari kubigira. Jambo ry'Imana tubwira ngo Dawudi aragenda ngo afata abahungu 7 bo kwa Sawuli, gusa ngo yaje gusigamwo ikakana gatoya muzi ko kwa Yonatani aragasiga. Ariko Bibiliya tubwira ngo uwo munsi baragenda ngo bafata abahungu 7 baramanika ku misozi y'Igilebowa, abantu bose ngo batambuka bakababona, intumbi ngo ziramanikwa, ntizahambwa, ntibahambwa. Bibiliya tubwira ngo uwo munsi biragenda ngo ariko haza kuboneka umukobwa witwa Risipa. Uwo mukobwa ngo waravuga ngo njewe sinja mu rugo, nubwo Dawudi yatashe, nubwo abasirikare bose batashe, ariko njewe ntabwo ntaha. Uwo mukobwa ngo asigara ngo ahaye asenga Imana, biravuga ngo azana ikigunira ciwe ngo agisasa ku rutare, ngo uhereye mu itangira gisarura ngo kageza igihe imvura yashaniye kuri izo ntumbi. Risipa ngo kumanywa na nijoro ngo ahaye arinda inkongoro ziza kumanywa, ngo akarinda inyamaswa ziza nijoro, ngo kugira ngo zitazaja gukora kuri ya mirambo. Risipa ngo arategereza ukwezi kurarangira ukundi kuraza. Biratubwira ngo amakuru ngo aragendagira ibwami. Amakuru ngo ageze ibwami babwira Dawudi bati womenya amakuru ya Risipa. Risipa uyu munsi ngo aracabe iruhande rwa za ntumbi, aracategereje kuko imvura y'umuhindo izagwa. Bwana atukuzwe. Biratubwira ngo ico gihe ngo babwiye Dawudi ngo yambara inkota, ngo aragenda aramanuka. Dawudi ngo aja ku misozi y'Igilebowa, ngo aragenda, ngo uwo munsi niwo munsi yagiye gutoragura amagufwa ya Yonatani na ya Sawuli, ngo arayatoragura, ngo amanura ya magufwa ya za ntumbi zari zarapfuye, ngo arayajana mu gihugu cy'Ububenyamini, aja kuyahamba neza muri gakondo. Ngo amaze kuyahamba ngo aragenda ngo igihugu cyose ngo Imana yongera kandi guhendahirirwa igihugu. Sifa kwa Yesu. Kandi twese tuzamure data ubwiza tuvuge ngo haleluya. Hari igihe bene data, hari igihe Barisipa mugomba guhaguruka, Barisipa bagomba kuza bakicara bakarira, nubwo iryo jambo mpandigereranya ariko kandi zarigereranywa n'intumbi zo mu buryo bw'umwuka. Barakenewe kuko bapfukama, bagakomeza gupfukama kuzageza igihe imvura y'umuhindo izagwa. Iyo mvura ikaja ku ntumbi, Imana ikongera kandi ikabona guhendahenderwa igihugu. Tugomba guhaguruka buri wese agakora icyo agomba gukora kugira ngo Imana yongere kandi twibuke. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe. Iyo dusoma kino gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, amateka yacu atubwira kuko muri kino gice dusoma cya 14 kugeza ku gice cya 16 ni igice Yesu ngo aha yasezera abigishwa biwe, aha yabasezera ababwira ko yabanye nabo, abasubira mu mateka, ababwira urugendo bagendanye, ariko arababwira ngo igihe canje kirenda gusohora, nongere kandi nsubire kwa data wantumye. Muri ico gice arabahugura, yigisha abigishwa biwe, aha yabategura, ababwira ngo igihe kizagera sinzakomeza kugendana namwe, sinzakomeza kubana namwe, hariho umwanya ugiye kugera kugira ngo mbashe gutandukanywa namwe, nongere kandi nsubire kwa data wantumye. None hari ico mbabwira, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Bene data bavandimwe, ntimuhagarike imitima n'ibyo twaduhura nabyo, ntimuhagarike imitima kuko twatubura bavandimwe, n'urugendo n'inzira. Ntimuhagarike imitima, ahubwo arabwira ngo mwizere Imana kandi naje ngo munyizere. Aravuga ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi, ngo iyo abatarahari mba mbibabwiye, ngo ariko kuko hariho ico mbabwiye, ndababwiye gusa ngo musifadhaike mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Ntimuhagarike imitima, mwizere Imana kandi naje munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Muri kano gace gusa konyine tuhasangamwo amazina 7. Umwami Yesu akihano kwisi hari amazina yiswe n'abantu, hari amazina yiswe n'Imana, ariko hariho n'amazina yiyise uge. Muri ayo mazina reka mvuge 7 gusa nimara nsoze kuko iminota yanje isigaye ntirenga 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Hariho muri byavuze ngo njia imeonekana, na njia hiyo ni njia yenye uzima, kandi nta yindi nzira, ni Yesu Kristo umwana w'Imana wenyine, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Umuntu wese uzamwizera, yaravuze ngo ntazapfa nabuke, ngo ahubwo azabaho iteka ryose. Mana ishimwe ko mwene data yari yayizeye umwami Yesu, kandi kubera ico ubu nyine ari mu bugingo, araha aturindiriye muri paradizo, baracadutegereje hamwe n'izindi twari zose ku murongo. Yesu ngo aza kubabwira abagwira ngo mureke guhagarika imitima, ni jewe nzira. Izina rya mbere, nije nzira, ni jewe kuri, kandi nije bugingo. Umuntu wese uzanyizera ntazapfa na hato, ahubwo azagira ubugingo buhoraho. Ngo agere ku 17 aha yasezera kuri ya chapitre ya 17, aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho Mana, ngo kuko bakumenya ko ari we Imana yonyine. Ubwo ubu nibwo bugingo. Kumenya Kristo niko kugira ubugingo, niko gutunga ubugingo muri Kristo Yesu. Haleluya. Aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho kuko bakumenya. Aravuga ngo nije nzira, nije kuri, nije bugingo. Umuntu wese uzaja kuncaho, ushaka kwinjira mu bwami bwa data, umuntu wese ushaka kwinjira mu bwami bw'Imana, umuntu wese uzashaka kugera kwija mu ijuru, agomba guca mu nzira. Hariho inzira twaciriweho, hariho inzira, nta yindi nzira nimwe gusa. Inzira nimwe rukumbi, niyo kwizera umwana w'Imana gusa, tukamwizera. Iyo tumaze kumwiringira, iyo tumaze kumwizera, tuba twinjiye mu nzira yo kugana mu bugingo buhoraho. Bwana atukuzwe. Arababwira izina rya kabiri, aravuga ngo ni jewe rembo. Yaravuze ngo ni je rembo. Abantu bose badaca muri iryo rembo, abantu bose bazurira hirya no hino, bakurira kugira ngo babashe kugera mu bugingo, ntibazabishobora. Ngo abo ngabo abanyazi. Ariko umuntu wese ushaka kwinjira muri buno bugingo, ushaka kwinjira mu bwami, agomba guca mu irembo. Sifa kwa Yesu. Hariho ababigerageje, muzamubona, muzamusoma igitabo cy'umugenzi, umugabo witwa Ntabwenge. Yaragerageje aravuga ngo njyewe nogerageza. Abahano bazavuga ngo ni shortcut. Nogerageza nkareba ko no penya, ngashaka uburyo no kwinjira. Kandi bizavuga ngo yaragerageje aragerageza. Ico gitabo cyo kivuga ngo yisangageze ku irembo. Ariko ageze ku irembo ngo baramubashije ngo se wa mugabo we wanyuze he, waciye he kugira ngo ugere hano? Mana ishimwe kuko Yesu Kristo ari we rembo ryacu. Sifa kwa Yesu. Naho niho tugomba guca mu irembo. Avuga izina ryiwe rya gatatu, aravuga ngo nije we muco, nije muco. Abagendera mu mwijima bose, barya bose ngo ntibigeze bamurikirwa n'uwo muco, ariko ngo bari mu mwijima bose bamurikiwe n'uwo muco, bose baramana umuco warabamanukiye. Iyo usomye igitabo cyo kubara, kiza kitubwira amakuru akomeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiza kitubwira ngo bari bicaye mu gicucu cy'umwijima,
abari mu mwijima, abari mu icuraburindi, zatubwira ngo bamurikiwe n'umuco, kandi uwo muco nta kindi, nta rindi zuba ry'agakiza, nta wundi muco. Yesu Kristo wenyine niwe muco w'ubugingo, niwe uzumurikira ubugingo bwacu. Iyo abumurikiye natwe tugakurikira wa muco, tuzatwinjira mu bugingo, kuko umuco ni Kristo. Avuga izina rya kane, aravuga ngo ni jewe mutsima wamanutse uvuye mu ijuru. Aravuga ngo uzandya wese ntazafiteka, ahubwo azagira ubugingo buhoraho. Yesu niwe mutsima. Abamuriye bose, abariye kuri uwo mutsima w'ubugingo ntibazapfa, bafite ubugingo turiho, tukagira ubugingo twamaze kugera kuzimu, kandi ubwo bugingo tukabuzabuzukana kuko twariye ku mutsima, umutsima w'ubugingo. Muri byo aravuga ngo muri umutsima utera imbaraga, ngo kandi munywe no ku mazi y'ubugingo. Bwana Yesu asifiwe. Tubeka batanga haleluya, tuvuge ngo haleluya. Tugomba kujya ku mutsima utanga ubugingo. Abamuriye bose ntibazapfa. Avuga izina rya gatanu, aravuga ngo je suis le vrai cep, ni jewe muzabibu w'ukuri, kandi ngo data niwe nyirawo uzuhingira uwo muzabibu. Aravuga ngo ishami ryose ritera imbuto ritere ku muzabibu ntirigera imbuto, iryo ryose ngo rizahwanyurwa, ariko ngo irigera imbuto data ngo azaryegeranya, data azaribagarira, ngo kandi naribagarira nago rizabasha kwera, ngo rigende ryera imbuto. Nta muntu ubasha kwera imbuto atari ku muzabibu, nta muntu wo kwera imbuto atari kuri Kristo Yesu adafashe ku muzabibu. Tugomba kwera imbuto kuko dufashe ku muzabibu wacu, kandi Kristo niwe muzabibu wacu. Bwana Yesu asifiwe. Avuga ijambo rindi rya gatandatu, izina rya gatandatu, aravuga ngo ni jewe mwungeri mwiza, ngo kandi umwungeri mwiza azapfira intama ze, ariko ngo utari umwungeri nyakuri ngo azazihungirira. Aravuga ngo nije mwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza ngo iyo abonye isega rije azayirukanka akaja guhagarara mu mukumbi, ariko ngo utari umwungeri nyakuri ngo iyo isega rije azahita ahunga akiruka agahungurira umukumbi. Ariko Yesu Kristo aravuga ngo nije mwungeri, mimi ni mchungaji wa kweli. Sifa kwa Yesu. Mwungeri wacu ntabwo tuzakena kuko dufite umwungeri uturagira ku manywa na nijoro. Avuga izina hano rya karindwi rya nyuma, aravuga ngo nijewe kuzuka n'ubugingo. Yarageze i Betaniya ubwo yaganiraga n'abashiki ba Lazaro, ngo batangira kuza bamwikubita imbere bamubwira ngo databuja, iyo uza kuba hano musaza wacu ntaba yapfuye. Iyo uba hano musaza wacu ntaba yapfuye. Yesu arababwira ngo bakomeje kugenda, bamubwiye amakuru akiri mu nzira. Yesu ngo arakomeza akora imirimo yiwe, ariko ngo hagize kane ngo abwira abigishwa biwe, ngo arababwira ngo nimuze tugende dusubire i Betaniya. Abigishwa baramubwira bati databuja, baze kugutakira bakubwira kare umurwayi akihari, none kuravuga ngo dusubireyo. Bati kandi ejo bundi twari tuhavuye baduteye amabuye, none kuravuga ngo twongere dusubireyo. Ariko Yesu arababwira ngo nimuze tuje gukangura Lazaro, arasinziriye, nimuze tuje kumukangura. Baragenda ngo bamagaze kugerayo bashiki baraza, kuko Yesu ngo yari inshuti y'uwo muryango, yahoraga bagenderera nanone busanzwe. Ngo bahageze baramusanga, ngo bamwikubita imbere, baramubwira ngo ayi databuja we, iyo uza kuba hano musaza wacu niyenda, uwo warakoze ibishoboka. Bari bazi kuko Yesu ashobora gukiza abarwayi, ariko bari bataramenya imbaraga z'umuzuko. Yesu ngo arababwira ngo nimwizere, kandi ngo nimwizera musaza wanyu arazuka. Ngo baravuga ngo inye byose turabyizeye, ngo kuko azazuka umunsi w'umuzuko w'abandi bose azazuka. Ariko Yesu ngo arababwira ngo nimuze tugende hariya aho mwamushize. Bwana Yesu asifiwe. Ngo bahageze baravuga ngo databuja we agize iminsi 4 karanuka, yaraboze byararangiye. Ariko Yesu ngo agezaho, ngo abantu benshi baramukikiza, bamukikije ngo Yesu ararira. Abantu ngo batekereza kuko arijijwe, ngo nuko yakundaga Lazaro, ariko cyo cyari kimurijije. Abantu ngo bose baraho. Nasomye igitabo kimwe ndagira ngo ni John Masweri wanditse, avuge agatabo kamwe ndashoje bene data. Bwana Yesu asifiwe. Aravuga ngo umunsi Yesu ngo akandagira i Betaniya, ngo amanutse yarya kuri cya gituro, yaravuze iwe, yaravuze ngo avuga ijambo rikomeye, ntabwo ari bibyanditse muri Bibiliya mutaje kuvuga ngo yavuze ngo niko birivuga, ni ijambo ry'umunyabwenge yanditse. Bwana Yesu asifiwe. Aravuga ngo ibituro byose ngo byaraho, intumbi zose ngo zari mu butaka, ngo zari zitegereje, ngo zihazivuga, ngo se aravuga nde, ninde ahamagara mu izina, ninde usohoka, ngo ariko byose iyo avuga ngo basinziriye mwese nimukanguke, ngo bari bafite ubwo bushobozi yarabufite bose, ngo bari gukwanguka. Ariko aravuga ngo Lazaro sohoka, ngo Lazaro arasohoka, ngo amubaheza ari muzima. Nijewe kuzuka n'ubugingo, umuntu wese unyizera
ntazapfa iteka ahubwo azagira ubugingo buhoraho. Dawudi aririmba indirimbo y'umuheto. Bene data bwoko bwacu twakagombye kuririmba iyo ndirimbo none uyu munsi turi mu ndirimbo y'agahinda y'umuborogo yo gutaka. Twari kubwira imisozi yo mu rweba tukayibwira ngo ntugatondweho n'ikime, tukayibwira ngo ntukagweho imvura. Niko yari kwavuga imisozi ya Geribowa, aravuga ngo yewe Geribowa we ntukazongere kandi kwera imyaka, ntukazongere kandi gutanga imvura. Arayivuma. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo noneho twebweho twagize umugisha wo kwizera Kristo, nubwo badutemagura, nubwo twokwicwa n'ikuba, nubwo twokwicwa n'indwara izo arizo zose, urupfu rwose twopfa, ntabwo twodutandukanya na Kristo, ahubwo ubugingo bwacu bwamaze guhishwanwa na Kristo mu Mana. Aho niho burindiye, niho butegereje. Igare ryose ryo tujana muri byari bivuze ngo ndabizi kuko ari ryo wangeneye, ngo kandi ico nizeye nuko iryo wangeneye ngo rizangeza mu ijuru amahoro. Imana idufashe kandi tuganze. Amen. Reka kuzamura. Yesu mwami yakoze ko yavuye ijuru afiri gutaka ibitangaza Yesu mwami yakoze ni kumwe nabo ijuru imbere
mpagaritse ja nangiza ni wewe wenyine ubwo ari pasiteri reka tubyemere urasubiramo minota mike cyane duhimbaze Imana Hallelujah. yaduhaye Yesu Amen. agatuma tutazahera ikuzimu. Hallelujah. Muri byavuze ngo ubwo adapfa nanje singipfuye ni ukuri kose ndabarahira kamizometi yapfuye turi kumwe nawe hano ariko ari mu bwami bw'ijuru araruhutse turamubuze tuzomukumbura ariko muri babandi tuzasangayo dukunda nawe arimo Gloria bandas. turanga kandi amuhuta cyane hanyuma tuhereze umwanya Nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo. Nitumara twicare takindi. Turadirimba igitero kimwe gusa tuvuga ngo nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo. Iyo ni indirimbo ya nyuma yasizavuze. Semeni amen. Hallelujah. Semeni amen. Hallelujah. Ndimukubwira abantu nkababwira ngo uwo tutafite ikimenyetso kimwe cy'amaraso ya Yesu tabwo ari uwacu n'umunyamahanga kuri twe. Ariko ufite ikimenyetso cyose cy'amaraso ndabizi neza kuko Kamizobe yarafite ikimenyetso cy'amaraso. Hallelujah. Ndamuzi cyane. Hallelujah. Hallelujah. Turanga. Hallelujah. Turanga twihuse. Wembe cyo gitero. Tuje imbere cyo gitero kimwe. Amen. Nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo Hatakufa hakuwezi kuniteka. mimi wake siku zote Ninataka kumutii. Kwa neema nimepona. Nisitumikie dhambi. Kwa neema nimepona. Nisitumikie
abantu batari abapasiteri mwicare ngiye gusenga kandi iminota turayikoresha ahubwo turayikoresha muri ibi mpanisha kuvuga mwene data Kamizobe yari umu officier superieur ndasaba abashumba nitwe ma officier turi hano bace amane nubwo nabara ama officier muraza gukora umwanya wabo bafite umwanya ukomeye baza gukora ariko umwanya wanyura hari abashumba nimuze ukeya gusa ariko abashoboye kuba botambira Imana ababishoboye n'abatabishoboye no kwicara no gushobora cyane bandi baho mugisha cyane amen tumusezere ariko kuracuranga neza Jacques Imana iguha umugisha kabisa ushiremwo niyo base nyine gutyo gaba ngucuranga reka tumusezere kwa heshima tumusezere mu gaciro kubera ko nta kindi twokora turange gutyo bakuta data we kwa mikono ya mokopeo nimekumbatiwa naye sitaweza kutafsiri pendo lake kubwa mimi wake siku zote ninataka kumtii Yesu ananiongoza katika safari Yesu ananiongoza katika safari yangu Yesu wangu ananiongoza katika safari yangu Yesu ananiongoza subirwa kubitemwe bahabicara sha abandi ni mwicara